الباب السابع دمبغال جيري دا بنغال الصلح نو يوتا في صلح ودغول صلح حكونديجي ميدن عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وماك الصلح ودغول صلح جائز نو دغيدي بين المسلمين حكوندي جولوبه kala sulhu mo waweten warrindirde hakkunde men hara en sokkindirali en piirali en wartindirali en taƴodirali hara no dagi illa sulhan si wona hara kadi ko sulhu harrama halalan dagin harmin ɗo ko dagi aw a halla haraman ma dagin ɗo ko harmi haray on sulhu ɗon sella haray on sulhu ɗon no harmi kala noon sulhu mo waɗɗen tawi o tuusa dina kan fi no gaseten hejjirde haray no dagi ne laaɗo maki wal muslimuna julɓe ɓen ala shurutim hiɓe hoore sartiji ɗi ɓe waɗi ɗi illa shartan si wona sarti ɓe waɗa harrama tawa himo harmini halalan ko dagi aw a halla ma haray mo dagini haraman ko harmi haray on sarti ɗon sella rawa tirmidi ko imam tirmidi ko filli hadis o sahahu wa ankaru alayhi ɓe añi e hoore makko li anna rawi sabon filli ɓe hadis on kathir ko kasir bun abdillah ibnu umar ibnu amr ibn auf daifun ɗum on ko lowɗo wa ka annahu itabarahu bi kasrati turuqihi asikkay tun o taskori hadise on saabu ɗuɗugol laawi makko ɗin wa qad sahahu kono no sellinimo nokkugo ibnu hibbana min hadis abi hurayra hadis ƴettaɗo aba hurayrata radiallahu taala anhu wa an abi hurayrata radiallahu taala anhu anna nabiyya wonde annabaji allah sallah sallam qala ɓe maki la yamna'u wata haɗu wata salano legoy jarun kawtal jarahu kawtal makko ngal an yahriza nde o fempata kashbatan leggal peccal chevron wal boirus wal fiji daari e jimbal makko ngal summa yaqulu refti o wi'i abu hurairata radiallahu taala anhu maali ko hon ɗum waɗi lan ara ko miɗo yi on an ha e gaayi ɗum mu'ridina hiɗon ɗurno bi mana hiɗon ɗurno hiɗon salo accugol goɗɗo fempa leggal mu'um kamiru moɗon o golla kanko kadi galle makko ɗe wallahi mi wondiri allah la armina biha bayna aktafikum mi feroto ɗum ɗo hakkunde balaje mon ɗe alegoy mi feroto oɗo hadis hakkunde balaje mon ɗe awalegoy mi andinayi on o hadis mi jannayi on o hadis legoy andonmo hara hande kadi kala mo gollitirali mo hara ko o sali o gollitirali ko fanda ɗum mirma on ko en kawtal yanilan gollugol ko an tawi noon ko be mi cikka leggal ngal ka kuruma mi heɓa no mi ƴawra ka hoore ka miiru an mi golla haray sellantama ka saloɗa ma dama bonnantama si tawi bonnantama haray hanantama salagol ngol haray ko ya accu mi waɗa saabu eɗen andi ɗum kadi no woodi salotoɓe few ko fandi kon wigol mi feroto ɗum ka daaɗe mon ko awaligoy ko hollugol mi andinayi on ɗum ila hande mi andinayi on ɗum mi faway on ɗum awaligoy وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بما لا يمنع جار وتكوتل حدو سلانو عفوا وعن ابي حميد يتام ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دغانتا كل امرئ ندو ان ياخذ ندو يتتا asa akhihi leggal musidɗo makko tuggordu musidɗo makko bi ghairi tibi nafsin ko alda e wela e wonki min immorde makko kanko jon tuggordu ndum ra ibnu hibbana wal hakim fi sahihima musidɓe julɓe si tawi sellataka mi ƴetta tuggordu goɗɗo hara jon tuggordu ndum yiɗa naalilan yana naallan weltorali tawi woni ɗum ɗon sellantalan no harmi haray kono ɗum faamu ɗon ƴettugol jawdi makko ɗuɗu ndi haray renoɗen nde musidɓe julɓe haray ko tata on yiyay ko ɗum woni sonkore seeɗa ma ɗum bruit seeɗa hino e janngin on ka babu 5 mo gaynuɗen nanen babu 6 mo gaynuɗen nanen e o babu 7 mo gaynuɗen ɗo haray ko ndiyan ɗaw woni saaƴude ka hoore tolje dow haray ko ɗum ɗon waɗi ngil bruit ngil yiwɗon ɗo